रत्नैकल्पितमाशनं हिमजलयस्नानं च दिव्याम्बरां नानारत्नविभूषितां मृदमदामोदाङ्कितचन्दनं जातिचम्पकबिल्पत्रं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवं दयानिधे पशुपते हितकल्पितां गृहतां सौवर्णे नवखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसां भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानां युतं जलं रुचिकरकर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलमनसा मायाविर्चितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयो युगं व्यञ्जकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकलाहलकला गीतं च नित्यं तथा साष्टाङ्गप्रणतिस्तुति बहुविधा हेस्तेन समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तद्विभो पूजां गृहान् प्रभो आत्मां तो गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहां पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पयोदः प्रदक्षिणी विधि स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद कर्म करोमि तदखिलं शंभो तावाराधनं करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयन मानसं वा विहितमविहित सर्वे क्षमस्व जय 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 करुणावधे श्री महादेव शंभो हर हर महादेव पार्वती पति हर हर महादेव।